Tubabwire ko hari imikino ya Rwanda Premier League yarayibaye ibiri imikino ya Rwanda Premier League. Umukino wabereye ihuye ikipe ya Mukura yakomeje kuba insina ngufi itsindwa ibitego bibiri ku busa n'ikipe ya Musanze Football Club witwa Comfort Bertrand ndetse na Rashid Micherenga niyo batsinze iyi kipe ya Mukura. Ariko si Mukura bimeze bitera yatsinzwe bibiri ku busa n'ikipe ya Musanze yitayizera kuguma mu cyiciro cya mbere bidasubirwaho mu gihe ari mu bibazo byuko ishobora kuba yamunuka no mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Mukura Victory Sport mu mikino 10 iheruka itsinzemo umukino umwe gusa, itsindwa 4 inganya indi nyine sigaye birumvikana ko ari 4. Ntago byoroshye rero, ntago byoroshye yanganyije imikino 5 itsindwa imikino yose 4. Urumva ko yangagije imikino yatsinze umukino wonyine birakomeye rero. Ubwo birumvikana ko ntago ari amakuru meza kuri ku ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko nyine ubwo yatsinzwe n'ibyo byarangiye. Hanyuma si wo mukino wonyine wabaye ku munsi w'ejo i Bugesera, hagomba kuba undi mukino wahuje Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport. Nta bafana, umutekano wari wakajijwe bikomeye, abapolisi bari bagose stade ya Bugesera ari benshi cyane kuri kaburimbo ahagana haruguru. Traffic police nta modoka nimwe yaharengaga, nta moto nta n'igare, mu gihe abo gutafite uburenganzira bukemerera kujya kuri stade. Munsi gato ya stade ahagana imbere y'amarembo ya Eto Nyamata hari zindi traffic, nta modoka iharenga. Muri stade imbere byari bikomeye cyane. Main gate isanzwe yakira inyura abafana n'abandi batandukanye bo muri Bugesera yari ifunze, ntago yakoreshejwe ejo. Hari abapolisi gusa bari gucunga umutekano. Abapolisi bari benshi cyane, hafi muri metero 5 habaga hari umupolisi, hagati y'umupolisi n'undi akabamo badaso benshi cyane bazengurutse stade n'ibice bya stade, ku buryo nta muntu n'umwe wagomba guhirahira yegera hafi ya stade. Mbese stade yaririnzwe bikomeye ku rwego rwo hejuru. Kwinjira kuri gate yo hepfo aho bari bashyize bemerera abantu kwinjira, uwitwa Jonathan security officer wagoye abanyamakuru ku munsi w'ejo kwinjira, ariko yari afite liste wenyine niwe winjije abanyamakuru. Kuko ngo abanyamakuru nibo bari bemereye kwinjira, n'abandi bantu bacyo muri Rwanda Premier League n'ahandi. Ni Jonathan security officer wa Ferwafa wagiye kwikorera izo nshingano. Namubonye nsinzi wa competition nawe yari ku muryango, ndetse na Rui bose bari ku muryango bagira ngo hatagira abandi bantu binjira, umutekano ka wagenda nabi bakabibazwa. Witwa Gatete wa Tiger Gate na bagenzi be bari bazengurutse ikibuga, abo n'aba steward batatu ba Rayon Sport. Nabonye basaza nta numwe muri basaza ugeze akandagira. Cyakora President Tadeo Irambona Eric administration wo mu ikipe ya Rayon Sport nibo bari bahari. Ferwafa Excom hafi ya bose bari baje. President Munyentwara Alphonse yari ahari. SG Kalisa Adolphe Kamarade wakoze agashya ku munsi w'ejo, urumva mbere yageze kuri stade ya Bugesera yarahageze aburaho binjirira. Uyu mureba Kalisa Adolphe rwose yahageze match buri minota 15 kuko yahageze na 18. Urumva ko iminota 18 yari yageze saa 10:18, ubwo yarebye 15 ya nyuma. Hanyuma yageze kuri stade, amaze kwinjiramo imbere ayoberwa umuryango winjira muri VIP hano bicara. Iyo hataza ko umuntu w'umusekirite uri aho usanzwe kugira ngo amufashe byari byagoranye, yazengurutse akajya buri nzira yinjira muri stade burundu. Katibu rwose Kamarade, ariko byaje kurangira ageze muri stade match y'umunota 15 ngo irangire. Bari bahari bose rero. Haji muri Rwanda Premier League nawe namubonye yari ahari. Abantu benshi bo muri Ferwafa baniyo Buhungiro Fidel bo muri Ferwafa bari bahari. Yahoze ari SG wa Mukura murabizi, n'abandi benshi cyane bari Livingstone, abitwa baba Kusantire. Nta muntu wari wasigaye kugera no nabo muri komisiyo za arbitrage. Bose bamburuwase bari bahari baje kugira ngo barebe ukuntu gahunda zimeze. Ubwo rero byaje kurangira n'ubundi ikipe ya Rayon Sport muri iyo minota 33 itsinze igitego kimwe gusa. Igitego cyatsinzwe na Bugingo Hakimu ku mupira yarahuye na Asanana Innocent, asanga ahagaze wenyine. Amakosa y'umunyezamu w'ikipe ya Bugesera, igitego kiba kigiyemo, ariko ntabwo cyari gihagije. Iki gitego reba ntabwo cyari gihagije, ariko iminota bongeyeho, yaba iminota 6 yari isigaye ubwo batsinda iki gitego, yaba n'indi minota 4 Patrick hagati yongeyeho, yari iminota mibi cyane ku ruhande rwa Bugesera. Ofete match yarangiye, ariko Rayon Sport itangiye gufata irangi. Mu by'ukuri ubona match iri gutangiye gufata ritime, ariko nyine match isirangira birumvikana ko iminota yari mikeya cyane. Hanyuma rero nuko byarangiye ibitego 2 kuri total, ni ibitego 2 kuri kimwe, ibitego 2 by'ikipe ya Bugesera kuri kimwe cy'ikipe ya Rayon Sport. Byarangiye uko nguko. Hanyuma ubwo mitena kugira ko uwitwa Kamarade ni umutoza w'ikipe ya Bugesera bambwiye bateri kubabaje batari ko ikipe Emmanuel Burundu uyishize mu cyiciro nako uyibujije igikombe kubera icyo ukoze ibi bintu Kamarade bigenze bita.
Rayon Sport imbere ya Kamarade n'ubwo ntago jewe nigeze nyikura ku gikombe. Rayon Sport nashatse uburyo jewe mbona atatu ngo nanjye mve muzimanuka. Ibya Rayon Sport by'igikombe ntago mbizi. Ibyo nzi bya Bugesera byuko yansabye kutamanuka. Nibyo rero narwanaga nabyo. Navuga rero ngo ntago wahamya ngo ejo nongera ngahura nayo nkayitsinda, ntago bishoboka. Niyo wahura nayo ukayitsinda, wahura nayo ikagutsinda, ni ikipe ikomeye. Navuga rero ko uno munsi wari umunsi wanjye. Yari iminsi ibiri ikomeye, gukina na Rayon Sport ukajya kuryama utegereje indi match, iyo minsi nagusinzira. Ubu nibura ngiye kurya. Yes, ntago byari byoroshye mu by'ukuri muri camp aho bari bitegura uyu mukino wa Rayon Sport, habo wa mbere wasubitswe n'uyu wa kabiri. Bari bamaze iminsi 9 muri hoteli, nta n'umwe urasohoka, nta n'umwe urajya kubonana n'umuryango we, bose bari concentré biteguye umukino w'ikipe ya Rayon Sport kandi babigezeho barawutsinze rwose. Hanyuma reka nkubwire ko hari indi mikino rero igomba gukomeza uyu munsi n'ubundi wa 29 shampiyona Mukura Victory Sport yo nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Musanze nyine ibitego biri kubusa. Ubwo uyu munsi hari indi mikino ibiri, Amagaju arakina na AS Kigali Amagaju arakina na Kiyovu Sport saa 9. Amagaju adatsinze uyu mukino byashobora kuza kugorana. Polisi iri kumwe na AS Kigali, ni match idafite ikivuze ku mpande zose kuko uretse wenda kuba barwanira icyubahiro, nta kipe n'imwe irwana no kumanuka, nta kipe n'imwe ishaka igikombe muri izi ebyiri, ntago bikunda. Ariko AS Kigali iracyashaka Big 4 na Polisi ariko irashaka Big 4, byashoboka. Saa 9 kuri Kigali Play Stadium niho bari bukine. Ubwo ya mikino rero itari yarabereye igihe, ni imikino y'ibirarane, Netenseri nibo na Bugesera bazakina ku wa gatandatu saa 9, Muhazi na APR bakine ku wa gatandatu saa 9, Rayon Sport na Vision bazakina ku wa gatandatu saa 9. Ubwo nuko bimeze rero muri shampiyona. Nyuma yaho nibwo Rwanda Premier League izaduha cyangwa se uyu munsi bashobora kurara bayitanze fixtures yuko amakipe azakina umunsi wa nyuma wa shampiyona, umunsi wa 30, ariko bizatangira ku cyumweru birangira no ku wa gatatu cy'umweru gitaha shampiyona izabisojwe yose muri rusange. Reka nerekeze mu ikipe ya Musanze Football Club. Ni umugabo wari umaze imyaka irenga 10 ari muri Musanze, imyaka 10 ni myinshi cyane. Vice President wa kabiri yitwa Rwamuhizi Innocent, yamaze gusezera kuri Musanze ndetse niba ngo yamaze kwitanga. Yavuze ati rwose imyaka irenga 10 maze muri Musanze ni myinshi cyane, atereka mfata karuko rwose, namaze no kwandika ibaruwa ngiye kuruhuka ku mirimo yo kuba Vice President wa kabiri. Ati ibyo natanze nibyo nari mfite, nibyo nari nshoboye. Nuriya rwose mubona, ati nibyo nari nshoboye rwose, nibyo natanze. Ati shampiyona rikomeye, ariko ibi yabitangaje nyuma yuko ikipe irokotse kumanuka mu cyiciro cya kabiri, kuko ubundi byari bikomeye pe. Uwitwa Muderi Akbar ni kapiteni ikipe ya Gasogi United Football Club. Uyu nguyu umwe mu bakinnyi bitwaye neza muri iyi saison, igihe cyose yaje yari muri Gasogi yitwaraga neza. Ikipe y'igihugu y'u Burundi yongeye kwandikira Gasogi isaba ati nyaboneka mudufashe muduho umukinnyi witwa Muderi Akbar dufashe mu mikino iri imbere ya FIFA mpuzamahanga igomba kuba mu kwezi kwa gatandatu. Muderi Akbar agomba gukina umukino wa Guinea Bissau ndetse na Mauritania. Ni imikino iteganyijwe nyine mu kwezi kwa gatandatu. U Burundi buzakina na Guinea Bissau ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 2025. Hanyuma Mauritania n'Abarundi bazakina ku itariki 10. Ubwo imikino yose izabera i Casablanca muri Maroc, ni imikino izabera niho nyine iyo mikino yose mpuzamahanga izabera. Ni imikino y'igice ariko kuri kalendari ya FIFA. Ubwo Muderi Akbar yongeye guhamagarwa n'ubundi mu ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba ku rugamba. Hanyuma nyuma yuko muri Rayon Sport bitagenze neza inzira y'igikombe, okay, birashoboka ko igikombe bagitwara, ntago bavuga ko batagitwara, bagitwara rwose. Kuko imikino isigaye ya APR FC ni ikomeye, kuko APR igiye gukina n'amakipe navuga toroshye par rapport y'imikino ya Rayon Sport. APR igiye gukina na Muhazi gutsindwa uyu mukino wo kwa gatandatu bishobora guhita bituma imanuka, kuko ku munsi wa nyuma izakina n'Amagaju, ndavuga Muhazi. Ikindi APR zasoza akira Musanze. Izo kipe ugereranyije nizo Rayon izakina nazo cyane cyane ku munsi muri iyi weekend, ubwo Rayon Sport izabikina na Vision ikazasoza ikina na Gorilla. Mu by'ukuri Rayon Sport niyo akaba ifite match zikinika kurusha ikipe ya APR FC. Hanyuma abafana benshi batangiye kwiheba ku igikombe cyagiye, ariko birashoboka Muhazi babona ikoza akantu ikongera igahagarika umuvuduko wa APR, birashoboka nubwo bigoye. Nta mpamvu yo kwiheba, ariko umwuka si mwiza muri komite ya Rayon Sport. Ndimo ndatohoza neza amakuru ngo numva uko bimeze, ntabwo bimeze neza. Nubundi bari abasaza bari muri ya komite ngo y'ikirenga n'iyi komite ya Tadeo, ari ukuntu batumvikanaga ariko bagapfusha bakavuga ati tugerageza turwanarwane dusenyere umugozi umwe dushaka iki gikombe. Ariko nyuma yuko n'ibikombe byose biri kubacika
ngo hari n'abashobora kuzasezera rwose umwaka w'imikino urangiye. Turi kubitoza turaza kubigarukaho mu bihe biri imbere byacu nta kibazo. Reka nsorese muri Europa League aho ikipe ya Tottenham Hotspur yarayitwaye neza cyane imbere y'ikipe ya Manchester United itsinda igitego ku minota 42 cya Johnson. Icyo gitego yatsinze rwose bakiryamyeho bakidefanda neza cyane, birangira ikipe ya Manchester United nta gitego kindi ibonye mu izamu. Imatch yari ikomeye yagendaga, ni match yakiniwe mu ruhande rwa Tottenham, mu izamu rya Tottenham, mu rubuga rwa Tottenham, ariko nta gitego kigeze kinjiramo. Byarangiye habonetsemo amakarita menshi y'umuhondo, amakarita ane ku ruhande rwa Manchester. Diallo yayibonye, uwitwa Zirkizi yayibonye, Maguire yayibonye, Evans yayibonye. Ku rundi ruhande nabo babonye ikarita 3, Van de Ven yayibonye, Richarlison yayibonye na Bissouma yayibonye. Ariko icy'ingenzi kwari gutwara iki gikombe. Tottenham yatwaye iki gikombe rero ikaba yesi nakatisha tike bidasubirwaho. Iyo niyo Tottenham yabanjemo ku munsi w'ejo muri kure imbere yanyu, yatwaye n'igikombe cya Europa League gifite agaciro gakomeye cyane kubera ko itibona tike bidasubirwaho, tutitaye ku mwanya yari iriho ngo ibanzirize ya nyuma. Oya, itibona tike bidasubirwaho kuzakina imikino ya Champions League. Kongizi kuri Tottenham n'abafana bayo bake baba mu Rwanda, abafana ba Manchester bihangane. Uyu mwaka yari ikipe mbi mu buryo bwose, haba muri shampiyona n'ahandi. Byari ibingibi nta bindi birenze ibingibi. Iritaratsinzwe umukino n'umwe, ndavuga Manchester mu mikino nyine ya Europa League. Hariya niyo nyine yari kire unbeaten, ariko yakubiswe noneho ku munota wa nyuma. Ari naho hari hakenewe cyane. Mu kanya twakiranje iri Mutabaruka atugeze ibyaduteguriye byose kuri uyu munsi wo kuwa kane. Amakuru menshi abayasohotse mu binyamakuru utasanga handi hatari hano kuri Radio 1. Ariyo mpamvu tuba tugiye kumwakira tukamuha umwanya akatuganiriza neza cyane, akaduha ku makuru menshi abari no hirya no hino. Ni amahoro nanone. Ndabona ko witeguye cyane pe. Nawe umeze neza? Meze neza kurusha ikindi gihe. Mu kanya gato n'imyitozo, ikipe ya Gasogi yitegura Rutsiro. Umukino uzaba hatageze iginduka ku cyumweru, azaba ari umukino wa nyuma wa shampiyona. Numva gubyutsa aba Integre n'Urubambye mu kanya basuhuza, bazaze tunasuzanye tunasozanya shampiyona kabisa. Match ni Gasogi zayakira saa 9, ibindi tuzabimenye n'ibyo ibizakurikiraho n'ibya nyuma y'iyo match. Ni bande basigara, ni bande bagenda, umwaka mushya witeguye gute, n'ibyo ngibyo. Iyo mude bongeye baramuhamagara mu ikipe y'igihugu, yarabikwiriye ariko cyane aba yakoze n'umukozi. Arimo n'abandi bakinnyi baba bikwiriye nuko wenda bagira abakinnyi benshi hanze. Hande barimo bareba aba defenseur bose baba bakwiye kuhamagara. Nakumvishe ariko bana bahamagara nubwo baba bari hanze benshi, ariko bana bahamagara, why not?